viralkan ya. Buka maskernya, kebiasaan udah ya. Nggak cari sedekah kayak cuma minta-minta nomor HP buat apa? Nggak di rumah sakit, nggak di laut, nggak di sini. Viralkan ya. Buka maskernya, buka masker. Kok paksa-paksa kakaknya nggak hitam kok paksa-paksa. Karena dibunuh nggak bekas HP. Mau diviralkan. Nyo cari sedekah. Tanya nama, tanya alamat, tanya nomor HP. Giliran nggak dikasih paksa-paksa. Mau diviralkan? Mau diviralkan? Mau diviralkan apa enggak? Mau diviralkan apa enggak? Hah? Mau diviralkan apa enggak? Mau saya viralkan ya? Buka masker Anda. Buka masker. Kebiasaan Anda. Jika kali pegang, kau paksa-paksa. Hanya bucit. Kau keviralkan ya? Kau keviralkan kau. Viralkan kau. Kak. Katanya item. Kau lagi paksa-paksa. Viralkan kau. Buka masker, kebiasaan Anda. Nggak di laut, nggak di rumah sakit, nggak di sini sama aja. Phone nama, BJ alamat, alasan kirim doa ke sana kemari jikir. Kok pakai nomor HP? Masa minta sedekah pakai nomor HP? Mau dibukti? Udah berapa kali? Udah pernah saya jumpa sama Anda ya. Saya viralkan Anda. Kau buka masker kau. Kau buka masker kau. Kau buka masker kau apa enggak? Kau viralkan kau. Viralkan aja bang nih, viralkan aja, kebiasaan udah. Beraninya sama perempuan kau. Pergi kau sana.